Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Maricon, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Makunak aswerte ak, tanaddaanak iti kaayan ayat anasingpet ken naanos. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Maricon, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Damdamagan ni Daddy. No kaano nga umay mo yam amo kada kami di ibagbagam a boyfriend mo. Excited kayo launay. Ni Daddy man, agkaradamag. Iyam amok inton birthday ni Daddy. Surprise today takan ko, ana. No kasta, saan ta nga ibagbagakan ko ana? Makla at tulaangan ang makakita. Anya tinagan na di boyfriend mo? Levi. Ah, Levi gayam. And take note manang. Computer web designer ti trabaho na. Ah, no kasta, dakkel ti sweldo na. Katwa na. Ay na, nakatumpong ka iti rich guy, ading ko. Daras ka abumaknang no kasta. Oh, Maricon, sana kan samot nga inawagan ita ti boyfriend mo. Busy ak ngamin dito yung office. Kinaaman jak pa'y nagudwa day ti ipapaaramid ni boss kanya. Wan nga rod, kat okay lang kan ni Levi nga ure awan time mo kan kuana? Ay naman nakaawat day jay. No ibagak abisi ak, saan na kun asingaan. Nagsingpet mo no kasta? Iso nga rod alab na lab ko. Ay, je boyfriend ko ay na. Super demanding. No awagan na, kayat na, masungbatan adagos. Saan na akayat nga awatan ti anyaman arason ko? Ay, sobramat. Ay na, wan. Kayat ko nga rod nga i-breakan. Kayat na pa ay ano ag-message, replyak adagos. Tano saan, ay na, apaan na. Ay, awan nga rod makatulad akin ni Levi. Diyak pa'y man na am-amo ka nakit-kita dahi ta boyfriend mo. Ura iti Facebook na. Awan mat picture na. Ay na, padakmat lang ang ama nagbabain. Bayam, iyam-amok to kan ka. Sapay ko ma, tamagustuam dito yung restaurant anang ipanakan ka, sweetheart. Ay na, naglinaunay dito nangawisam kanya. Apay ko ma, kabalak mo ti agbayad. Ngam, ay na talaga anang nina. Jakmat kayat, amapantalatan iti turo-turo. Sika talaga. Ay gayam, kaano dya ibagbagam a birthday ni daddy? Inton umay alawasan. Umay ka Kuang amin, sweetheart. Kasla mabainak. Jak sapay nakasagana amamuida. Nasken nga umay ka, taing karik nga umay ka. Sige, duday tati kayat mo. Aramidag. Amuda ka din ti kasasaad ko. Daddy, naka-order kami iti cake inton birthday. Iso ang matuloy at talagang ti selebrasyon. Isupay day ta paggastusan nyo. Simple laeng latta ko man, talakayak meten. Anya simple. Umay di boyfriend ni Maricon. Yam amunan kada tayo. Saan kayo kadi amaragsakan? Ay kat maragsakan na ka. Pudno ka di tinangag ko, Maricon. When daddy, makita kan maam-amo yun to ni Levi. Day ko na magtrab-trabaho iti computer. Kan saan la aday ta, Daddy? Dakkel ti sweldo di boyfriend na iti trabaho na. Ay kat nas ka na mamamumi no kasta, Maricon. Nagaduti tao dito'y balayo, sweetheart. Kakabagyan mi amin dagita, awan sabsabali. Mala, umay ka, adda ni daddy dita unag. Ay, kastoy gayam tirik na tumakiam-am mo kadagiti kabagyan ti girlfriend na. Relax. Nasaya at kami nga agpapamilya. Ala, umay ka. Happy birthday, Daddy! Agyaman aki. Isugayam ni Levi, Daddy, boyfriend ko. Si kagayam ti boyfriend ni Maricon.
Ay, uwan sir. Ay, pasensya kayo na. Tada ito'y akin kanigid nga imak tinyawat ko. Tapno makialamano kada kayo. Ababang amin to'y may nga imak. Kastaya. Na-aksidente ka kadi? Tapay kasta ti may nga imam? Inborn da ito'y sir. O, itatanam mo yun ni Levi, Daddy. Mapan kumot iyam amo kini Manang Sabel. Oh, umaikan. Oh, Manang Sabel, adang kamot gayam dito eh. Dayjay ka di ti boyfriend mo? Wen, umaikan, tayam amo ka kenkwana. Anya dayjay, PWD? Ni Manang mat. Nakita idi inyam amom ka ni daddy. Ababa ti maysa nga ima na. Kasano a web designer dayta no kasta? Di mo ka di amo adagiti PWD akas kin ni Levi, kat ado dagiti na isang sangayan aba nag-akabailan ng aramidan. Mas daawak man kan ka, Maricon. Napintas ka abalasan. Ngam dayjay alalaki ti kayat mo? Anya tinaknakan mo? Oh, aping inayabanak dito likod ti balay. Saan mo ka di ang ma-enjoy ti party? Mababain ako. Amok nga itay paakit kita andak dagiti bisita yo. Nalabit. Mas daaw da no apay akas tuyak. Levi, Mabaling ka di nga gawid akon. Diyak nga may naruam iti adwa tao. pasensya kan kadagiti kakabagyak. Nalabit. Pampanunutan da. No apay nga itikas kanyak pala ang tinagbalin na boyfriend mo. Maala, itulod kan ti tarwartige. Agyaman ka, Maricon. Unay mo't dayjay a babae. Nagado ti paki-boyfriendan na. Dayjay pa'y alalaki nga ababa ti maysa nga ima na ti tinutupan na. Di kagsaw iti kasta. Tama nga numangag na kati adim. Kababain pa'y kidin kadagiti kakabagyan tayo. Saan ka kumangagsaw iti kasta, kunakmet? Saan nyo ka di akayat ni Levi para kanya? Ay, nasaya at nagawid ang boyfriend mo a PWD. Manang, saan ka kumamit ngag sa iti kasta? Kasta launay ti panangipan nakkel mo iti trabaho na. Ngam PWD mat gayam. Sabel, agtalnakan. Nasaya at ataon ni Levi. Oy, Maricon ha. Sika ti nagtutungtungan dagiti kakabagyan tayo itay. Sigun kadakwada, matawtawid ti kasta kondisyon. Kayat mo ka ti ang maaddaan iti anak a PWD? Agpanunot ka analaing, o saram day ta panunot mo. Hello? Hello, sweetheart. Namiss kan. Manungal daw asan mo asungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka. Adda ka di parikot. Awan. Manipod inyam amuna kadagiti kakabagyam. Santa na nagkitkita. Busy ak ngamin iti trabaho. Maawatam kumadayta. Maawatan ka. Ngam madanagan no saan mo asungsungbatan dagiti awag ko. Apay ko maamadanagan ka. At ang amin panagamak ko. Ang mga numabaliwan tirik nam kanyak. Kasta launay ti panagayat ko kan ka, Maricon. Kadyak lamon, numapukaw ka kanyak. Di ka madanagan. Gaputa ay ayatan ka, Levi. Naunag ti pampanunutam, iha. Saan met, Daddy? May papan ka di iti boyfriend mo. Amin ngamin akakabagyan tayo. Nang runa dagiti kakabsat ko. Kat kontraan dati pan nakirelasyon ko kini Levi. Uray kadida kayo, Daddy. Kat saan nyo akayat ni Levi para kanya? Apay kumakontrak, tiriknam. Nulakit di tagin inayat kayo. Kan nasayatikin na tao na. Nasaya at ataon ni Levi, Daddy. Mamatiak iti dayta. Amok ngay ayatan na. Kat kasta akmat kan kwa na. Ure asino pa'y ti kontra iti relasyon nyo. No agin inayat kayo. Ituloy yo dayta, iha. Bes, ada lalaki amang sapsapul kan kay Jalabi. Asino day di ang lalaki? Lebi ka no tinagan na.
Iso ka di day, ti boyfriend mo? Wan, iso. Jak amo nga dagayam diferensya ti maysa nga ima na. Angam, uray no kasta, pogi mat. Natayag, kan nadalos akitaan. Kasta ka di. Ingkan kasarita, tapi naguray ko ijalabi. Apay nga imay kapay laang dito opisina mi. Tapno panaknakak, anapod no ti panagayat ko kan ka. Apay, mabain ka kadiya makita dakdag iti katrabahwam? Ni, saan Apay ko maamabainak. No kasta nga rod, si kamot itatiyam amok kadag iti kakabagyak. Una, day talagayam. Di mo ko naan nga aging ita, kat da kayo pay laang iti dayji a Levi? Ni manang mat. Apay ko break kami ngay. Kayat mo latatikas di a klase ti tao? Saan akas ka rin na ti makibreak? No ay ayatan mi ti tunggal maysa. Makamo ka, no di mo kaya ti mapagbagaan. Sa bagay, sika ti makidan na. Saan ada kami? Ngam, pampanunutan mi laang ti masakbayam, Maricon. No concern kayo kanyak. Baybayan nyo ti relasyon mi. Kastagayam ha? Ala, sika ti makamo. No di mo kaya't adenggan dagiti pamagbagami kan ka. Pasensya ka na, sweetheart. Tanaulimak dito'y balay. San akas hindi napantay jay balayo, anagano ti tao. Maawatak. Tanila ang nanang mo ti kadwam dito'y balayo. Saan kami ngamin anarwam iti adu a tao? Saan kami unay arumurumwar? Kasta ka di? Well, adan ti paborito ka kasinsin. Ababamat lang ti may nga iman. Kaskin ni Levi. Oh, insan. Yamam mo ka iti girlfriend ko nga ipanpanakal ko kan ka. Iso ni Maricon. Hello? Maricon, iso ni Gary, first cousin ko. Hello. Nasaya at mata nagamamutan. Kanayon na ka nga istoryaan ni Levi kanyak. Ala, dito'y tayon salas nga ituloy ti panag-istorya tayo. Insan. At nakadimat lang di paborito nga ice cream? Ha? Adda insan, mabalin ayamat amalipatak dayta. Maricon, nalabit anak lahat ka itinakitam. Tagpada kami kini Insan Levi, nga daan congenital defect. Da kami lang nga kasinsin ti kastoy. Jakman amo na apay. Uray kasta kayo, taadaan kayo mat itinaisang sangayan at talent. Sana pa nang ilastog, ngem nalaingak nga gitara, ag piano, ken kabalak mati kumanta. Oh, kita ang manday ta. Makunak anaswerte ni Insan ko a Levi, ta nakasaharak itinapintas a girlfriend na akasken ka. Apay, sika. Awan ka di pa'y girlfriend mo? At dan pamilyak, duwan ti anak mi kini misis ko. Kasta ka di. Naragsakak iti pamilyak. Uray kastoyak, na napintas met ti posisyon ko iti kumpanyami. Maricon, damagak man ken ka? Saan ka di a kontra dagiti kakabagyam? Iti relasyon nyo kini Insan Levi? Agyaman nak tayo nawis nak dito'y kantin. Ay na, nagado ti trabaho. Saan tapayan na masangot ti agchismis? Wen nga rod. Itaman laangan, anagsango tamangan. Un gayam. Anya ti makunam kini Levi? Jak pa'y mat nakado ha. Iso jak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo kanya. No siya lang amay sa, no mabalin. Saan ko mga iso ti makatuluyam? Ni, taapay anak ko nam dayta. Gapoy ti diferensya na. Kaya't mo kadi, amaadaan kayo iti anak, kakaskan kwa na? Saan mat siguro ang mapasamak dayta? Maricon, napintas ka. Ado pa'y ti sabali ama-am-am mom. Concern naklaang ken ka, iso ana ibagak dayta. Ken maysa, damdamagam ti opinyon ko, iso asinong batan ka.
Saan ka sumrag iti trabahom ita? Maditirik nak manang. Aglangan nak pailaan. Isumat lagayam nga inma yung boyfriend mo a PWD. Ni Levi? Katanya ngay. Ada di ta salas. Pinaguray ko tadabagak nupod no masakit ka. Naibagak laang kankwan nga dagurigor ko. Imayan. Ay na, madanagan Kano ada awit na aprutas kan Diyos para kano kan ka. Sige nga rod manang. Tayo nakasarita. Apay, awan trabaho na ita. Adda trabaho na. Ngam gapo tayong bagak amasakita. Iso nga imay. Kita amot ati panangisakit na kanya. Kumusta ang tirik nama? Kumusta ang tigurigur mo? Ay na, agpanik ka man launa yun. Talaga ngamin, diyak kayat nga agsakit ka. Amumot day ta. At iti agas. Tumaram, tapno umimbag ka. Agyaman nak iti concern mo, Levi. Kunakmot ngamin kan kasan kang agpuy-puyat. Diyak maliklikan. Tapos saray iyawid ko dagiti daddo maa paperworks ko. Bayam, tulungan ka kadagiti paperworks mo. Tulungan nak pailaang, kat nagadukan nagrigat ti trabaho. Di ka madanagan. Aramidag amin para kan ka, Maricon. Kasta ka kapatag kanyak. No iti panagbalin a caring, ken kinasayat iti ugali, awan maibaga kini Levi, Mr. Lonely, mariknak nga ay ayaten nak, ken napudno kanyak. Ngem ti pampanunutek, ket ti panang kontra dagiti kakabagyak, ken gagayem ko iti ayan ayat mi. Anya ka di ti rumbeng nga aramidek, tuy pagayam mo, Maricon. Pagayam Maricon, para kanyak, nasaysayat apilyam tay tao, anasayaat ti aramid na, ken responsable. Ngem jay awan nga agpayso pakapilawan na, ngem saan met, anasayaat a tao, wenno irresponsable. Adaman depekto na iti pisikal, ngem ammo na ti agtrabaho, ken talaga a responsable. Ken tinapateg, agin innayat kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Maricon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Marie Chris iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Duan dagiti anak mi kinilakay ko. Ngem kanayon kami latta nga agapa. Adu dagiti banag apagkontraan mi. Uray simple lang nga banag pagapaan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marie Chris. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamat nanda ito inlutom asidaan, Marie Chris? Nakap-apgad met! Dayta ti sindami kadagiti anak ta. Ay, Si kalaang matinagreklamo akasta. talagamot ngamin anaapgad! Iti ko namkit di. Napili ka launay iti makan. Ay na, nang restaurant naklakuman sa ak nagawid. Diin ka mang restaurant. Ilutuan da ka lang aruden iti kanam. Agreklamo ka pa lang. Makapauma. Nagbuntog mo ti panagpataray mo. Amumot amaladaw akon. Agreklamo ka manan. Kita man nag-traffic.
Naglikmot ka kumangamin tapno saan amat traffic dito yung main highway. Amo nga dagtiltiliw iti dayja banda. Kaya't mo amatiliwak kat agmultak iti dakkel. Anyat orasan ni. Maladawak manan. Sikan ti agmaneho. Papanamon ngay. Ay, amo mat adyak amo tagmaneho. Hoy! Aldrin! Agsubli ka dito, oy! Ay na, nakamisuot ka manin asimrak dito'y office. Apay, ayan. Kasano? Nagapa kami manan kanila kay ko. Da kayo talaga. Kanayon kayong mitlatan nga agapan. Maumak nga rudan. Sapay nakaungungat. Basit lamay bagak. Sintiran na. Ay na, lambing mat ngamin Amangan mat no kanayon ka nakakusila. Kasano adyak ko silapan? Kat naglayng nga agreklamo. Di na pa'y mat ammo ti makisarita iti nasayaat. Unay kayon aya. Oh, data phone mo, agriring. Pa'y nga tanga umaw, awag man ang tibwisit a lalaki. Katsong batang ngamin Oh, apay, Nadalang damagag. amumat nga adak dito yung office. Awag ka nga awag. Disturbo ka. Sige, saan man langad? Oh, nangig mo, friend. Kasjay kami, akanayon. Ay, Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Talaga asan ang makadlaw na tao? Bukas kay wala ka Amo na na dyan kaya sa pikas to aking aklase ato ka. isip. Yung pigpigsan na kit din. Agkanta pa'y. Aaalala Aguray ang ka man. mga pangako. Ne, sabi nga inid mo ti music. Ay, nakadagdaga rin ay ta music. Nagsakit itilapayag ko. Paborito ko tayo yung music. Nita, Anong sayat? inon naman. Anong tamis? Ay, no. Oo. Padasam nga itapan ti music ko. Pababaan ka dito ilugan. Kasta? Ay, isardang mo nga rod ta bumabaak. Isardang mo, kunak. Bumaba ka? One. O sige. Ala, bumaba ka. Kat makamukan itibiyag mo. Talaga bumabaak. Bastos talaga da ya tao. Imbabanak dito'y. Awan pa'y mat kabalbalayan. Kan, awan matatao iti daytoy alugar. Hello, nanang. Ada ka din ni tatang dita? Da, apay aya. Ibagaman, tao may naksukunan dito ng iba't tiyan kanyak ni Aldrin. Imbate na ka? Nagapa kami manon, nanang. Pakibagayo ka ni tatang, tao may naksukunan. Sige. Ibagakan ko na. Agyamanak, nanang. Nagapa kayo kanila kay mo? Wen kunak lang arudan, tatang. Ulit-ulitan nyo pa lang matadamagan. Ay, manon na tawon nga gasawa kayo. Ang maging gaita, saan kayo pala ang anak ka-adjust? Nagrigat akong pasan ti ugali ni Aldrin. Di mo pala mo akumpasan ti ugali ti asawam? Jakla ko man nakias asawa. Ay na, saan mo amay subli ti amin? Ala, aglugan kan iti tricycle, ta itulod kan ijay balayaw. Daddy, apay ngay. Awan matlangan niya mami. Tsaka mo Saan ka di? Asigod nga kuy-kuyog kayo nga agawit iti malam. At ang amin na panan na. Ay. Ne. Daddy, adan ni mami. Intulod ni lolo. Huwag ngagpaiso. Inaksabatan ni mami. Mami! Ay na, Rowen, anak ko. Lolo, apay asikatin nang itulod ka ni mami. Tatang, umunig ka pa'y agkapi ka pa'y. Ay, sana na. Ururayan nak ni nanang mo jay balay. Saan ang makapanganday jay, no saan nakakalangan amangan. Lolo,
Dito'y kapailaang balay. Kwa, apaw ka. Tinasayaat. Mapan kayon tulangan pumasyar ijay balay kan ni ading mau. Wan. Sige, lolo. Ulyan minto jay mulam abayabas. Ay katun Adun tibungan na. Naluumdan kahit. Agur-uray kada kayo kan ni ading mau. Ket, anya ti aramidem. Ikagluton. Agluto ak, tapno uyawem tumanen. Daddy, mami, aga pa kayo manan. Ay, saan, anak ko? Mabisin kamin kan ni ading ko. Dangag mo, mabisinin dagita anak mo. Sa anak nga agluto. Ket, anya nga iti ka dagita anak mo. Makaamukan Sikan ati agluto, daddy. Mapantag buya iti TV, Rowan. Bay ang mga agluto ni dadim. Umay ka na. Sana bale, nalaing nga agluto ni dadim. Ay na, friend, ni Aldrin ti pinaglutok. Tamok nga uyawan ng tumanan ti ilutok. Makapagsarita tangarod iti husto. Wen anya ayat ti bagam. Ay na, friend, diyan amin nakautangan ta, agsingsingiran. Ha? Ay, wen anya. Panagbabayad gayam manan. Wen, kat naibaga na kanyak, amano abulanan asaan ka nagbaybayan. Pudno dayta. Kasano? Nagadumot nga mi ti binayadak. Kuryente, internet, danom, kan, syempre, ti allowance dagiti anak ko. Kat diyan ngay sweldo ni Aldrin. Kukwa na laang mo. Jak daw dawatin. Taga pa kami laang. Kasta ka di. Kat anya ngay nga rod ti ibagak ijay nakautangan ta. Ibagam. Basta, agbayad ta. Friend, talon abulan asaan ka nakabayad. 15,000 ti bayadam ita abulan. Ay na, pangalaak ngay nga ta iti kasta agatad. Ay nak, kayat ko da ito inluto ni daddy asidaan tayo, mami. Ay kat nasayaan tapno makapangan ka itinatan. Natang pailaang detayin lutok. Angam kitamet. Kayat dagiti anak ta. Wanan, nalaing kan nga agluto. Sika ngay. No agluto kay tinateng, no saan a half cook, overcook met. Ay no, agsao ka pa'y lang iti kasta. Sige, saan akon nga agluto apulos? Ne, abay, di matrabahom ti agluto? Saanan tas si kalangan ti para luto dito balay. Agin lalaing kamot. Saan na kami ka di nga itulot iti balay dananang kantatang, Aldrin? Maturugak, masadutak nga agdrive. Unay kamutan. Kasadut mo matla aminan. Kakaiso na Sabado ita. Pag inanaandak mat Ay, sadut. Sadut ka talaga. Sige, ibagampay da ita at adda sumadutak. Ay, sana bale. Adungot ka ti tricycle a pagluganan mi. Saan da ka kasapulan? Apay ngay, asaan asimorot ni Aldrin kada kayo? Aw-awisak, nanang, ngam di namot kayat. Maturog kanulaangan. Kanayon kayo kadi nga agapa? Jak ilibak, nanang. Nagmadimot ngamin ti ugali na. Apay ngay da kami kanitatang mo. Sipod nagasawa kami. Nga aging nga ita anataangan kami. Kat manmano kami nga agapa. Nagtalinaad ti respeto me iti tunggal maysa. Ay nananang, saan nga amon ni Aldrin ti sao a respeto? Kontraan na amin akayat ko. Amin nga ramidak, madi para kankwana. Isu abay-bay akmat nga ramidan na ti kayat na. Isukat nga ado ti agsisina nga agasawa, gapo iti dayta. Kayat ko nga rudan asinaan nanang, maumuma akon iti kasjay nga ugali na. Naungat kan sa ngamin unay kanila kay mo, Marie Grace. Isu akas jay ti ugali na. Anya naungat, isu ati naungat.
Napatag ngamin kadagiti lalaki ti Prida. Nubadbad da kamon ti Prida. Ay, saan da kayat dayta? Ay natatang, awan kanyak ti biddot. Ni Aldrin ti ayan ti biddot. Nuan yaman ti pagkapsutan ti maysa. Isumat ko matisulnitan ti maysa. Takasta ti agasawa. Agtinulong kayo. Tamay maysa kayo kat ngarud itan. Friend, nakabayad akong iti utang ko. Sika ngay. Saan pa'y nga rod? Ay, no umay agsingir dito dyan nakautangan ta. Ibagam nga awanak Awan ka di ti pagbayad mo. Pangalak nga iti 15,000. Apay ngamin nga inurnong mo ti utang mo. Wen nga rod. Nagrigatan ti kastoy. Amom no asino ti makatulong kan ka. Asino? Ibagam man, tao masidagak kan kwa na. Nilakay mo Nilakay ko? Ay, anya kamutan, friend. Amumot akanayon ti panagapami. Kat asino ngay kumati sa bali at tumulong kan ka. No saan nga iso. Daddy, dandanitan makaluto. Sigurado ang magustuhan ni Mami no sumangpat. O na, naimas da ito inluto ta asidayan ko naman. Naimas ti panaglutom, Daddy. Iso ang manipot ita. Sikan ti para luto dito'y balay. Ha? Adan ni Mami? Mami! Nakaluto kayon? Maangot ko Ay na, makapabisin. Wan, Mami. Nakaluto kami kan ni Daddy. Iso amangan tayon, tapno maramanam ti inluto mi kini Rowan. Ay, nakaluto kayon nga agpaiso. Angam nakawarwaramot to'y kusina. Hoy, Aldrin kunam siguro asyak ti mangyurnos kadag ito'y waram. Hoy, nabambanugak. Diyak kaya ti aglinis. Agungat ka manan. Taasino kumatinam na maam amang yurnos kadag ito'y waram, ha? Tapno ibagakken ka, Aldrin. Diyak kayat amaturog, asaan anaisimpa ti kusina. Ari Chris, kanayon tamatan nga agapan. Saan tan samatan nga kingkin na awatan na talaga? Talaga asaanan. Anya ka diti kayat mga ramidak. Tapno agbaliw ti kasta at ratong kanyak. Kanayon na kapapabainan. Ipakpakitam nga awan respetom kanyak kasasawam. Pakawanan nak nga rod. No adaman mararamidak asan anasayat kan ka. Sikamat kami. Di nakpay amo nga asikaswan. Kasla agung unget kalatan kanyak. Nga uray anya ti aramidak. Awan pa'y apresyaram. Kasano anay bagam dayta? No agluto sika kumamot ti agiurnos ije kusina. Sana dayta agung unget ti aramidam. Tamasaktanak mat. Ammom mat gayam ti masaktan. Tapna ammom, idi pa'y lang asaksaktam matiriknak. Agpin na kamantang arudan. Bakit? Pakawanan ka, tapakawanan nakmat. Pasensya no nasaktak tiriknam. Sorry, bakit? O anya, nakaluto kayon ka ni Dadim? Wan, Mami. O sige, tay sagana kong tilamisaan. Inkaayaban mo ni ading mo. Makiay-ayam ijerwarkat. Wan, Mami. La, 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 la. Oh, bakit? Ramanam da ito inluto mi kini Rowin. Wen, amok anaimas dahit ayin lutom, lakay. Pasensya ka na. Adumanan ti wara dito kusina. Kastoy ngamin no aglutluto Ala, siya kung ti makaam mo amang yurnos. Aywan gayam. Nadamot babae nga imay dito'y balay itay awang ka. Agsingsingir. Pudno ka di nga dautang mo akin simil. Ha? Apay nga may nagsingir dito balay. Kunakmat ngagsarita kami dya opisina. Bakit? Pag tinulungan ta dagiti dumtang a problema iti pamilyata. Iso asan arumba nga isekretom kanyak dayta. Matulungan nak nga rod nga agbayad. Apay kit dinasaan. Sigamat ngamin. Di mo imbagbaga kanyak.
Ay, agyaman akno kasta. Lakay. Dito'y ko ana amiris, adag iti agasawa kat rumba nga agsarita iti nasayaat. Tapno mapagsaritaan dadag iti pakasaknan iti pamilyada. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Marie Chris. Pagaya Marie Chris, pudno dayta kinunam. Dagiti agasawa, no adda ko maproblema ket pagsaritaan da iti nasayaat. No kasta amin dagiti agasawa, maliklikan ti saan a panagkinnaawatan. Ken, ti panagsina. Bueno papagaya, may kanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marie Chris iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matriksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Marie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napintas ti trabahok iti kumpanya ang nagaplayak. Ken nasaya at ti panangtrato kada kami ti manager mi. Planok ti agbayag iti daytoy a kumpanya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marie. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimet. Sana masapol nga iras mo dagita. Jakayat amabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimet. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa'y nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandani akon malpasamangan. Apay nga ita kalaang. Di mo't kunakkan ka nga i-rush ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mo't gayam arash day jay? Ay, bisbisinam laang day tabagip. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita a panawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasing ti boss. Agasem, tinawan nga da-increase tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wan nga rod. O sige, mangan akon, tagiddan tan asumre. Sige, mangan kan mare. Intaray ko manen iti ospital ni nanang mo itay. Tasimro manen ti sakit na. No kasta? Na-confine manen ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas naman ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Oray, basit la kwarta. Igatang ko maiti agas. Mangibaga aklaangan kadagiti gagayam ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kinimanang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Mano ka di aya? Ada kwartam? Basta ibagam no mano. Ken ibagam mo at no anya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan ngagdamag pay. Basta sungbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko amabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamuan nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay kumadyak maamuan.
Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon da di akwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka dayjay. Kunakkan ka, at talaga ama nagtulong ka dagiti staff na ni sir. Ngam, saan akas ka rin na di intad na akwarta? Apay ama danagan ka akasta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka di nga agorder akon iti kanan? Sika man. Sika pay lang ti agbayad, ah? Kaano nga min aya sika tinagbayad no ada date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro ka pumatlang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mat nga agbirbiro? Kunak pumat kan ka. Nga isarak na iji kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaan ijay? Tapay. Saan da ka akayat? Kasaan da akayat isado takaskan ka? Sika hangat. Tila ibagbagang. Mapanak man langan agordar. Intulod na kagayam ni Arnold dito balay. Da kayo pa'y matlagayam iti day di alalaki. Kunak man no imbreak mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak mat. Awan ti maganab mo iti day di alalaki. Uwan nga rod. Tunggal mangan kayo iti restaurant, sikat agbayad. Pati load na, sikat ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawan a relasyon mi, manang. Ay na, oray pa'y mano atawan ti relasyon nyo. No kastamot lata ti ugali na. Imbag kumaanubak ng katayso. Oray gastusam aging gat lumakay. Ay ayatot ngamin ni Arnold, manang. Ay nasaanin nga uso day ta ayat-ayat ita apanawan. Agpraktikal ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anya ngay. Talaga nga aga-broad akon. Oray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya nga gawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir? Katuan? Ay ngam pagsarsaritaan mi itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod day ta. Iso nga'y masidaga kada kayo. Siya kung timangitreat kada kayo. Nangag mo, friend? Uwan, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, namnamsoga. Sir, agyaman kami iti panangitreat mo kada kami kan ni Marie. Awanan yaman na. Sir, asa daglaan nga dito ti balay mi. Siya kung ti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Well, sir. At adayo di balay ni. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan. Maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manan, sir. Ay, talaga anak kasing singpot ka, boss! Ita tanay dagastan ni Brenda. Sikamat tan titulod ko, Marie. Ay, narabyan kan anagawid, sir. Aman, agungatan ni misis mo. Agungat? Saan maaramid dayta, Marie? Di mo kadiam mo? Amadama ti panagkemo ni misis ko? Ha? Ada cancer ni misis mo, sir? Ay, sapay ko mata maimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo tairaman ko iti kararag ko. Agyaman dayta ti magustuak agalad mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamagakan ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngayon mo.
Interesado ako na amangam mo. Ada ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka, ada nga tanamnamak. Anya? Ay, Angaw ko lang, Dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuin? Dito ka diti dalan ama panidya balay yon? diretsom lang day ka kalsada, sir. Ibagak to no agsardeng kan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makaamo kadanan ng kantatang, kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay nga itinam na maam no sana siya. Diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapunan. Ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko. Kainton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao, ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dangdanggan. Anya-aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basaan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta text mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo narumbang nga ibagakkan ka dayto eh. Apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapan na aya. Basaam ngamin Nan kita akman. Pudno ka di dagito'y? Saan ka mamati? Ni sir tinagapan dagito'y a message. Ala? Agar-aram kan ka? Nang rugiday ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Agar-aram at talaga kan ka ni sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray mano. Jack replayan. Ngam itay nakpay nga message. Awan dito'y opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano? Jack amo. Amok akas sa pulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam mo ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nung agkimkimo ti asawa na? Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ay, at damod gayam pagdaldalanan ni sir. Han, kunakmat kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay kumaalodan ka? Anya kamatan, Han. Nakaungungot kamutan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan na kun nga awagan? Anya kamatan, Han. Saan ka kadi matakasta? Ibatam ti ima. Apay, di na ka din naiayatan. Ado ti parikot ko ita. Isumat lagayam anak kong umot ka. Isu nga adaywan nakpailaang. Anya? Di nakmat ko marabakan iti kasta. Amumat, ay ayatan ka unay. Ag-cool off ta pailaang? Mari, anya mo't aklasing angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pa'y? Pampanunutik laeng. Kasano dagiti duang anak na no ag-abroad matayin. Ada akmat. Sapay ko mga raw, tasaan ka pa'y amakias-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amakiasawa, tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kamin. Nasaysaya ato agsina kamin. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na.
No da kamin tulat ta ti agkagasat, di agsabat tulat ta ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay nag-leave ka? Asikaswag namin dagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Mang Puta ni sir. Katamom, in my office, damdamagan na ka. Apay ka no nag-leave ka? Rumbang ka di amaamuan na no, apay nag-leave ha? Awawagan na ka kano. Yung apay adi mo sungsungbatan. Mariribukan na kita. Nag-chat, kayat nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus talagang samot a type na ka. Isong harod ajak sungsungbatan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng, pampanunuta ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni sir. Ay wan agpanunot ka anaing bag. Rumbang laeng, friend. Agyaman ak ta pinatgamtikid daw kung hakita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaang ang lugan mo nga agsarita, sir. Taamangan no ada makakita ka data, kat sabali pa iti panunutan da. Di mabalin na ta mapantay ti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mula mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawam, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie. Pagyamanak no makaamiris kanton, sir. Saan anasaya at dahi ti apampanunutan? Iso pa nga asin. Sardangan nakkuman. Itulod na klangan iti balay mi, sir. Sige. No dahi ti kayat mo, Marie. Agyaman na, sir. Mas pinilik tinag-resign iti trabaho, Mr. Lonely. Ket ita, nakabiro kak iti baro at trabaho. At dameten iti abroad ni manang ko. Ket nasulbaren ti problema mi iti kwarta. Ket natalnapay ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasa. Tuy pagayam mo, Marie. Marie pagayam ko, nasaya at launay, tapinilim, tinalinteg, adana. Nang liklik ka iti gulo, apagbabawyam kuma, iti tong palbiag mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, tipan na kay drama ti pakasalitaan ni Marie. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.